deo fotografija zločina za koji se sumnjiče, nakon oni to objave, tako isto i Srbija uradila, upravo zbog toga, dakle, da bi se izbegli svi oni koji će još malo da agituju da se radi o, za Boga, vaspito zapuštenoj deci, a ne pripadnicima koji se sumnjiče za najsvirepija, dakle, krivična dela. Onda polako, kada smo saznavali takav... Get out of the way!